Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searching ena ni dey di kan ya wo de ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification ene sa ni we celebrate bia we benye biati anasa we benye bia hwe wo GCN page ha ora Kwasi Pratt ena okase na den sem ena Kwasi Pratt eka ne sem a okanyina ne se eye ora Asiedu Nketia NDC omo former General Secretary Asiedu waba beye chairman diama NDC amayoku no kamia kwa ese nanse okekensem bia ensi so ora Kwasi Pratt etrese sisi no Asiedu Nketia na nkasa kamia kwa ese ohun ni left from the right and from the left and the right from the left so just ensem no kekambom buya na okọ na ora Kwasi Pratt e de ensem we etudwa e wo Peace FM Jumedi awatu ne den kokroko Jumedi so na ora Kwasi Pratt e kyerese de ntia okase ora Asiedu Nketia asise oye chairman de ma NDC amayoku no ne ensem bi okeka ensi so anase kamia kwa ese onye bibia onim de oye ni na ne se nanse nye wa ha ena audio bi epie na audio no emu ensem ni na ne se ora Asiedu Nketia ye kyerese ono ontwa dro oka no kware na 2020 abato ye de to yo mo de court no no mu ni evidence bia figures bi omo de ko prove say abato no omo winning but omo decide say omo de asem ne be court because within them no they think say omo no winning aban so omo de asem ne court then they will call yisi boss Madam Jane Mensa no wa ba court omo de ni gina adaka mu omo atoto na no nsem ono be kan no omo de agina so Madam Jane Mensa so an court because NDC for before am be think no na NPP omo atoti dadada mu ntimi mfa obi na sem enkoye mo asem nti se mo asem mo fa asem no enkokot mfa mbro mo hona mundi esan se omo ni case nti no case na nkasa no ebe se omo nya 1% kra NDC for we poto kra wo court for na dia omo waste Ghana for your time ene 2020 ebe ka ye to aba ni wie no NDC for HS abato no eye omo no omo enwini demonstrations course amanfo prepare papa ye na ora Asiedu Nketia nanse wa babonten audio ne munsem inse ne atibi o chese no muni evidence bia na eno na ora Kwasi Pratt e chese first ora Asiedu Nketia wa be kase ne muni evidence ena no NDC National Congress delegates ya mokoyi yomo e wo Accra Sports Stadium ora Asiedu Nketia o ma speech no ba ko kan say sorry already no waka say na muni evidence bia ba na mo de kokota ko yese mbetimi enwi ni case na na no national offend say conference course wo Accra Sports Stadium ya mokoto aba eyi akandefo a obedi mu 2024 when ni pakru ya nso o say NPP Supreme Court na FGC na omo ama na mo enwi ni election no intizie mo NDC for no eden e ha mo ahu eden e ha mo ewiase am be aiza teza mo kense me nsisi su bi kabe kwa se mo de mo party no mo aye mo say violence na mo se mo de party na violence nti no say patapankwa na mo di fem eye nema na ndo ora Kwasi Pratt me ora Kwasi Pratt me tie ne bebre sometimes they be o kasa my NDC for sure na ende ora Kwasi Pratt e say ora Asiedu Nketia ke kan unsem ye because position omo de man ye position ketwa you are leading the NDC party na 2024 omo aje akonwa efi MPP funsem and dem ye de na mo ye to ora Kwasi Pratt e say ora Asiedu Nketia ne nsem bi okeka ne nsi so because first wa beka e wo abeka awa wo che say audio na epie no enye secret audio eye wankasa audio ugbo odwa wo nsem a wo kan na about sem na mu ni evidence afenso na no ukogina ho e kasa wo se yisi NPP na afenso Supreme Court na mana mulusu 2024 election no ndize no ba chese yente nsem a owura Kwasi Pratt e de etudwa se uhwe ne course no na so bekemu no credit yeah asanya yenuanum e wo National Democratic Congress no sisi ani hia won pa ne womo dwimu no womo wo akokudura obetimi akọ
I mean, I kakra. Sunset ka amemwo ni abatwo de Kenyan to kwa. There no ne se ye twatwa bi. Na ye hihye pa. Ene san ni se de betum ya obenye bi ati anase obenye bi ahwe. E wo GC. Na ade ba ko a ne ti ne kese pa ye wo ka se oh abatwo no 20 20 de no. Nfie me no etwam. Yewie mu. Na enam se yewie mu nti yehia aketechi akukudro for mema ni aketechi ni ade no mbe kunsa na ebe ya enam 2024 de no obi entumi wie. Masa se yewie mu na se yewie mu no se na koye na nti akoye na no se dwemtreni a womansa koyi no congress hall no wakasa mienu edikan odi betu dwa se womamanyoku no enya ngina so bia se ewiem enu nti na supreme court asem no ankoyi dano memende omudi ko simu stadium no osan be simu se electoral commission supreme court ana MPP for na ye kanana ewia abanu akoye nsemi no keka ensi nti na bisa ho se ne wan na no kre se supreme court ana isi ana MPP na ewia abanu mu ana na sanete so de ne ise nyanduna so wa wu mu so sin so bia so ni nti afede na asem no eyakoye bebre kakra na min kama ni wa kwami mama wakwaba GCN page so midin e de adwoa searching ena ni de kan ena edisi ano nyansa ena science kwami science pure science ena ehye pa ena edisi about what ye mu ni edisi ano ana meboa eno ani so benya agent a omoye trustworthy between ajiwon adi agency sign pink sheet na results in the bar method of transmission and coalition asa bibia ni hobby bibiara ni hobby no cross ya to ba basabasa at a polling station ho ni ade sa basabasa na a polling station dey empa na ma basabasa ni si edikan ye jedi a yankasa ye ni ewo ye institutions ni aka ho nti ye kasa na manfo wa bisa de ya nkoye bribi a e be fire se ni akoye bribi de nipawu na nipa pra ni keka ho sa suban no so de enya man yoku ba akopɛ na sa suban no wo mso obeka ya 2016 about one I'm so beka